أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ربي له الأسماء الحسنى تسابي له الأكوان. ربي له الأسماء الحسنى تسابي له الأكوان. إليه يرجع كل أمر وزمان وكل مكان. إليه يرجع كل كل زمان وكل مكان. أسماء الحسنى تسبح له الأكوان. له الأسماء الحسنى تسبح له الأكوان. إليه يرجع كل أمر كل زمان وكل مكان. إليه يرجع من كل زمان وكل كل مكان. زمان. إذا دعوت فادعو الإله وإن استجرت فانٌ بالله. إذا دعوت فادعو الإله وإن استجرت فانٌ بالله. ما لنا مولى سواه فالكريم ورحمن. ما لنا مولى سواه فالكريم ورحمن. له الأسماء الحسنى تسبح له الأكوان. رب له الأسماء الحسنى تسبح له الأكوان. إليه يرجع كل أمر كل زمان وكل مكان. إليه يرجع كل أمر كل زمان وكل مكان. له الإسابين فاسروا في مقابل الحميد. إن سكنا له الإسابين فاسروا في مقابل الحميد. وتزوج المعبيان من السنة والقرآن. وتزوج المعبيان من السنة والقرآن. رب له الأسماء الحسنى تسبح له الأكوان. رب له الأسماء الحسنى تسبح له الأكوان. إليه يرجع كل أمر كل زمان وكل مكان. إليه يرجع كل أمر كل زمان وكل مكان. صل على
يا ربي على حبيبك المجتبى سلم يا ربي على حبيبك المجتبى القلب متيم بطاعة نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي القلب متيم لطه النبي يا نبي والصلاة والسلام على طه
وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على محمد. صلوا عليه. الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا. صلوا عليه. أفضل الإسلام لنا دينا وجميع القول لنا وطنا. الدين لنا والحق لنا. صلوا عليه. والعدل لنا والكل لنا. صلوا عليه. هدانا إسلام معنا دينا وجميع القول لنا وطنا. توحيد الله لنا نور. Nabi salam alaika ya Rasulullah ya Habib salam
السلام عليك يا نبي الله يا رسول الله صلى النبي محمد صلوا عليه بسناك تنبي نور ونور نور بيمينك أسد مهما تمر الدهور وإليك القلب يسدو مقام سر الديور يبكي الفؤاد ويغدو للقاك رسول الله للقاك رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول الله يا حبيب سلام عليك يا نبي الله يا نبي سلام عليك يا رسول الله يا حبيب سلام عليك يا نبي الله يا رسول الله بحماك دفعي كم فضل حسن لنا وبماك أفقي كم أبى حزم سنا وكان دمر عيني قلبي تعيل مرأى يبقي الفؤاد ويغدو للقاك رسول الله للقاك رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول الله يا حبيب سلام عليك يا نبي الله يا نبي سلام عليك يا رسول الله يا حبيب سلام عليك يا نبي الله يا رسول الله شهر ربيعي وفانا أقبل علينا أننا به أتانا رسول الله بدين حقا أتانا شهر ربيعي وفانا أقبل علينا
إلى النبي محمد صلى عليه. Aman qad arsala rahmatan lil alamin fanzarazin ammalam ya imam al mursalin ya imam al mursalin ya imam al mursalin salat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi. Jallaman qad arsala rahmatan lil alamin bazarajin ammana ya imam al mursalin ya imam al mursalin ya imam al mursalin Jallaman qad arsala Fajarajin amalan ya imam al-mursalin ya imam al-mursalin ya imam al-mursalin ya imam al-mursalin Fajarajin amalan ya imam al-mursalin ya imam al-mursalin ya imam al-mursalin ya imam al-mursalin Fajarajin amalan ya imam al-mursalin ya imam al-mursalin ya imam al-mursalin ya imam al-mursalin salat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi. Al-kaunu adha'a minki mangkat syarifah ayyamina nas'a wa nuqabbil kafatal maghrusa Al-kaunu adha'a minki mangkat syarifah ayyamina nas'a wa nuqabbil kafatal maghrusa
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل عليه وعلى آل سيدنا محمد. ألمت أنا صالحكم beban Bantani mu'min Anudin syarian Kandin lisanim Anus ngendikani Kan pintu muliakan Ing wong tuni Sallu ala Nabi Muhammad Sallu alaihi Alamati ana Salihikum baban Bantani mu'min Anudin syariat Kandin lisani Anus ngendikani Kan pintu muliakan Ing wong tuni Ya Rasulullah salamun alaik Ya Rabbi asyai wa karami Anfata yadi Ratal alami Ya huwailal judi wal karami Mika pinta doa se Eng poca cile-cile Ukamarang setunan Bukan kawe paten Kaping telu asik ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik Kaping papan Anu tinggi ilmu
tutur alamate bocah ingkang dadi tutur Iku saking ulama aweh pitutur alabate bocah ingkang dadi jujur muga-muga kita bisa ngelampahi dunya akhirat bertemu bilahi ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'ah syani wa daraji al-fatayati ratal alamin ya huwailal judi wal karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Desa Nusa Maju, Bapak Suyanto beserta perangkatnya. Yang kami hormati, Bapak Masyud selaku Sekretariat Jatman Oku Timur. Yang kami hormati, Gus Hisyam dari Grup Solawat Pandowo Limo. Yang kami hormati, Kiai Muhammad Thoib selaku Badal Mursyid Desa Nusa Maju. Yang kami hormati, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, sesepuh bini sepuh Desa Nusa Maju. Yang kami hormati segenap panitia yang sempat hadir. Dan yang kami hormati seluruh jamaah gebiar solawat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini tanpa ada halangan suatu apapun juga. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya begitu kita nantikan di hari akhir nanti. Amin Allahumma amin. Ketiga kalinya di sini saya sebagai pembawa acara akan bacakan tertib acara pada malam hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Dilanjutkan dengan acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, sambutan dari Kepala Desa Nusa Maju. Acara yang selanjutnya, gebiar solawat dan dilanjut dengan doa. Acara selanjutnya yakni penutup. Baiklah, marilah kita buka acara kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab. Liridhoi wali syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga
dengan dibacakan Ummul Kitab tadi, acara kita dari awal hingga akhir nanti tidak ada halangan suatu apapun juga. Amin Allahumma amin. Dilanjutkan dengan acara yang kedua, yakni pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yang dalam hal ini akan dibacakan oleh Mas Latif dari Sri Mulya PK 16. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول إذا ناجيتم
تقدم بين يدينا وكن صدقا ذلك خير لكم وأطهر ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim wa sadaqallahul karim. Semoga beliau yang membaca dan kita yang mendengarkan sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dilanjutkan dengan acara selanjutnya, yakni sambutan dari Kepala Desa Desa Nusa Maju kepada Bapak Suyanto. Kami persilakan. Yunicin nggih, kula saya berdiri. Arep basa malah kleru nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbis shrah sadri wa yassir li amri wahlul mudatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Al-Mukarram, para alim, para ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, sesepuh, bin sepuh Desa Nusa Maju yang saya hormati, kepada Bapak Masyhur, juga Bapak Nur Halim selaku panitia dari Kabupaten, panitia pelaksanaan Harlah Jatman Oku Timur yang ke-19, kebetulan bertempat di Desa Nusa Maju, kepada Gus Isam, Gus Isam selaku pimpinan sholawat Pendowo. Pendowo limo namung Pendowo. Pendowo limo Pendowo limo ingkang kalau hormati dumateng jamaah sholawat dari beberapa desa yang sempat hadir. Ada dari Desa Sukanegara, khususnya Dusun Sidoarjo yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua berupa rahmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di lapangan sepak bola Desa Nusa Maju dalam rangka menyongsong kegiatan Harlah Jatman yang ke-19 dengan diadakan gebyar sholawat. Mudah-mudahan acara ini nanti bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana, tidak ada satu halangan apapun. Amin ya robbal alamin.
Salawat iring salam, marilah sama-sama kita haturkan kendaraan Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan bersolawat kita diakui sebagai umatnya dan nantinya mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. La amin ya rabbal alamin. Para jamaah sholawat yang saya hormati, juga seluruh masyarakat di Desa Maju yang saya hormati. Jadi pada malam ini kita adakan biar sholawat. Kira-kira nanti sampai jam berapa kan? Sampai subuh, alhamdulillah. Ye, sampai subuh, alhamdulillah. Mungkin kalau rencangi mulai teng kantor sekretariat mungkin. Kali Kang Masud, kali Kang Nur, kalau rencangi mungkin. Terus, yang pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, telah memenuhi undangan seluruh panitia, terutama panitia lokal yang telah memberikan undangan kepada pasukan sholawat dan memenuhi undangannya. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf mungkin karena persiapan untuk besok keadaannya belum sempurna, juga dalam memberikan tempat mungkin kurang layak. Jadi saya mewakili seluruh panitia minta maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan dengan diadakan biar sholawat ini menjadi penyemangat kita untuk kegiatan besok. Dan kegiatan sholawat ini adalah salah satu ciri khas kita sebagai kaum Nahdliyin, yaitu kaum Nahdlatul Ulama. Karena yang senang bersolawat itu hanyalah orang-orang Nahdlatul Ulama. Kalau yang lain saya kurang paham, kayaknya jarang yang mengadakan dengan gebiar solawat. Mudah-mudahan dengan acara ini kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan diakui sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau memang kebiar sholawat ini mau sampai subuh, alhamdulillah ya. Jadi untuk itu saya akhiri. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sambutan dari Kepala Desa Nusa Bakju. Kepada Bapak Suyanto kami ucapkan terima kasih. Dilanjutkan dengan acara selanjutnya, yakni gebiar sholawat, dan dilanjutkan dengan doa yang akan dipimpin oleh Gus Isyam. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi alladhina hum hadil ummah. Amma ba'dah, la hawla wa la quwata illa billah. Ulama al-kiram, para alim, para ulama, para kiai, sepuh kini sepuh, kan sempat rawuh hingga kalau hormati lan kalau ta'zimi. Pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, bil khusus Bapak Kepala Desa Nusa Maju,
telah sedaya perangkat desanipun kang kula hormati. Dalu niki nggih acarane bersih dusun Pak Lurah nggih. Oh ngoten nggih. Nggih. Dumateng nggih punika napa sekretaris nggih Bapak Masud kang kula hormati dan sedaya jajaran anggota dari Jatman kang kula hormati. Dumateng nggih punika sedaya jamiah selawat saking berbagai grup nggih. Iki ngapuntene sedaya panitia keranten wingi pembagian napa ngaturi undanganipun niku kedahipun guys jauh-jauh hari menika dari Pendowo 5 terus tangon dalu punika mboten saged kompak keranten wonten acara kiyambak acara rutinan niku Pak Lurah nggih. Nek jauh-jauh hari insyaallah bisa ditunda. Insyaallah sebentar dados napa semoga-moga sedaya dipun berkahi dening Allah Subhanahu wa taala. Deretan puji tak pernah sepi dari setiap bibir insani atas limpahan nikmat yang tiada henti. Khususnya pada malam hari ini kulolan panjenengan sami dipun kempalaken kalih Gusti Allah di tempat nggih insyaallah niki mulya walaupun tengah-tengah lapangan. Allahumma keranten acarane nggih acara mulya kumpul kalih wong sing mulya. Mudah-mudahan semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mulya dunyane nggih mulya akhirate. Allahumma amin ya rabbal alamin. Selawat sinaringan salam mugi tansah kasinanding datang junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanthi harapan mudah-mudahan kula panjenengan termasuk umat-umat sing padha manut. Allahumma sehingga menghaki wontenipun syafaatul utma benjang wonten ing dinten kiamat. Amin ya rabbal alamin. Niki kula dhewe melura semangat sampean kudu semangat nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Allah semoga-moga mawon dalu punika anggenipun kita sholawatan dadosaken keberkahan khususnya berkah desa Nusa Maju. Allahumma. Pak Lurah pun pinten periode Pak Lurah nembe sepindah niki ajeng munggah malih mboten ajeng nggih bah berarti penak dari lurah nggih. Wis ditengane muga-muga Pak Lurah sehat walafiat panjang umur dimudahkan dengan segala urusanipun dan mudah-mudahan berkah sholawat dadosaken qaryatun thayyibatun urban ghafur khususnya nggih punika desa Nusa Maju. Muga-muga saya maju kabeh. Allahumma. Nah nggih. Masjidé maju napa mundur barisane Pak Lurah? Mundur. Berarti kata alhamdulillah. Ugi ngucapaken selamat niki tasih dalam suasana tahun baru. Leres mboten? Tahun baru napa? Tahun baru is pinten saniki? 14 pinten? Lho niki lho. Niki wong Islam gak ngerti kali tahun baru Islam ini. Tapi kalau tahun baru Masehi Pak Lurah, waduh luar biasa. Ingat terus. Nah niki PR untuk orang tua. Ya. Padahal kita itu umat Islam punya peringatan dan sejarah yang banyak yang perlu kita kenang terus. Ya. Kita tanamkan dumateng anak kula panjenengan. Ya, sinten malih mungkin 10 tahun 20 tahun yang datang niki mungkin cara wong sing memperingati Mauludan, wong memperingati Isra Mi'raj
mungkin nggih rada murah niki. Nggih. Nah, dadi niki PR-ipun kita sedaya tiyang sepuh nggih kedah ngenalaken umat Islam niku banyak peringatan yang kudu diperingati, banyak sejarah yang perlu dipelajari. Nah niku. Nggih, selamat, mudah-mudahan tahun baru niki tahun keberuntungan kita bersama. Saya api, saya api, saya api ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Dan juga sebentar lagi kita juga akan bersama-sama memperingati nggih punika hari proklamasi kemerdekaan RI yang keberapa? Yang keberapa? 78. Nggih, perlu diketahui nggih, kemerdekaan bangsa Indonesia niki bukan hadiah dari kaum penjajah. Jadi kalau berbicara tentang kemerdekaan, kita niki terlepas dari kaum penjajah. Indonesia niku dijajah niku dangune pinten Pak Lurah? Wah, 3,5 abad jadi 1 abad lah nggih. Nah niki ya kita disyukuri. Kita harus ingat dengan para pejuang-pejuang kita. Nggih. Ini jerih payah ipun para mbah-mbah kita sedaya. Nggih, dadi zaman semonten nggih alhamdulillah. Penjajah nek nyakiti kula panjenengan para mbah-mbah riyin niku sampai mboten betah, akhirnya bertekad bulat untuk mengusir penjajah. Alhamdulillah. Tepat pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamirkan merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Mugi-mugi dadosaken baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pun niki sadèrènge sholawatan kula jak nggih sareng-sareng nyanyi Indonesia Raya. Nggih semua berdiri. Tolong nggih para rawuh sedaya, kalau ada grup jamaah sholawat yang masih ada di luar, masuk mawon mebet mawon. Syukur masyarakat Nusa Maju nggih monggo sami ngempal mawon supaya kita sedaya menika pikantuk berkah lan ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Monggo Mas sedaya mawon sareng-sareng nyanyi lagu Indonesia Raya disambung kalih Yalal Waton. Ngoten. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Yalal watan, yalal watan, yalal watan, hubbul watan minal iman, wala takun minal iman. Innadu alal watan, yalal watan, yalal
الإيمان ولا تكن من الإيمان إن يا للوطن Indonesia biladi anta ulwanul faqamah kullu mayyatika yawma qami hayyam qaimama kullu mayyatika yawma qami hayyam qaimama Pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Sallallahu Nabi Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadratin Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyati wal badil kiram sallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah hadrati ikhwanin minal anbiya wal mursalin wal awliya was salihin wal ulama wal muslimin wa jami'il malaikati wal muqarrabin. Sallallahu ruhiya binata wa minha wa sallallahu sadatin wa mawalina wa imati Nabi Bakrin wa Umar Usman wa Ali wa ambiyati sahabat wa tabi'in wa tabi'in lahum bi salam ila yaumiddin. Insyaallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Hadratu Sultan Ali Syamsul Qadir Jalani wa Sayyidi Abdul Qasim al-Junaid al-Baghdadi wa sallallahu alaihi wa sallam rahim Jalil Syukri Sudrasid wa jami' awliyati ismi jawi wa nitasabilahi. Insyaallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallahi jami'an subhanallahi wal hamdulillahi susun ulum bin nafiatin fid darain ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sembah siti ya Allah. Ahli Korea bersama juga. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Al-Fatihah likulli rijabin likulli mas'ulin Al-Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Buat adek diwajah Nik wau ngatos jam pinten Pak Lurah Jangan subuh jenengan kuat nenggo waduh buke sing mboten kuat nenggo teng omah pun nggih mengki dibatasi sajake cekap nggih pun cekap ngoten mawon nggih nggih jam pinten niki saniki jam pinten Sedoso sementing bareng-bareng budal bareng balik bareng ngoten nggih siap alhamdulillah. Nah niki mangke tolong ibu-ibu ataupun mbak-mbaknya mas-masnya yang di bawah wis walaupun sampai nangisor wis pokoknya orang ngalah nih seneng dhuwur akeh sampeyan Allahumma nggih mbak-mbak yang ingin berbagi suara melantunkan sholawatipun pun jaluk mic mriku nggih nggih pun matur monggo masuk A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfiraka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdika siratan مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا الله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون يشرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داعي يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصديق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وظلما بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد اللهم صل عليه بسخاء الفتى
يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه
وبريدا واتمناه سيدا قداما ومريدا جد الحسن حبيبي يا محمد ما في زي سنين حبيبي يا محمد
Bapak ibu-ibu monggo. Pun diparingi mik dereng niku. Sampun. Oh sampun nggih monggo. Ibu-ibu napa mbak niku? Oh mbak. Capur. Berkah sholawat ndang oleh. Sallu ala Nabi Muhammad. Busra lana lilnal muna zalal ana wa ballana wa daru anjaza wa'dahu wal bishru adhamu lana busra lana lilnal muna zalal ana wa ballana wa daru anjaza wa'dahu والبشر آدم لنا بشرى لنا نلك المنى زلالنا وفلنا أنجز وعده والبشر آدم لنا بشرى لنا نلك المنى زلالنا وفلنا ودار أنجز وعده والبشر أكرم لنا يا النفس طبي باللقاء يا عين قاري أعينا هذا الجمال المصطفى أنواره لهت لنا يا النفس طبي باللقاء يا عين قاري أعينا هذا الجمال المصطفى أنواره لهت لنا بشرى لنا نلك المنى زلل عنا وفلنا ودار أنجز وعده والبشر آدم لنا بشرى مدانين المنى زلل على وفلنا ودار أنجز وعده وبشر أكرم لنا يا طيبة ماذا نقول وبك قد حل رسول وكلنا يرجو الوصول لمحمد نبينا يا طيبة ماذا نقول وبك قد حل رسول وكلنا يرجو الوصول لمحمد نبينا بشرى لنا نلنا المنى زلل على وفلنا ودار أنجز وعده والبشر آدم لنا بشرى لنا نلنا المنى زلل على وفلنا ودار أنجز وعده والبشر آدم لنا صلوا على نبي محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل عليه وعلى آل سيدنا محمد 2000 teh
turi putih ditandur ning kebon aku ana cleret tiba nyemplung mbok ira kembange apa turi putih ditandur ning kebon aku ana ceret tiba nyemplung mbok ira kembange apa turi putih ditandur ning
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلوا على النبي محمد. يا تريم يا تريم يا تريم يا تريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تريم يا تريم يا تريم يا تريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل على
صلاة على حبيبك خير الخلق كلهم سيدنا النبي 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 عبد القادر الجيلاني حبيب النبي عبد القادر الجيلاني حبيب النبي صلوا على نور الذي أرجى السماء يا فوز من صلى عليه وسلم جاد سليمان بالوصال تكرما فصار
الأريد آتي يا ربي إني يد صفاتي العالية قائم هنا الأريد آتي يا Tahiru qalbi nakiru zakiru lillah Al-Mustafa Sofi Usalla ala lillah Akhlaku wa sifatu subhana man sawah Wa qudwati wa habibi wa da'watu najah Ya Rasulullah Ya Habibullah Wa tub lana nalqahu nad'uka ya Rabbah Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Ya Rabbi sholli alaihi Ya Rabbi sholli alaihi Ya Rabbi sholli alaihi salawatullah Tahiru qalbi nakiru zakiru lillah Al-Mustafa Sofi Usalla ala lillah Akhlaku wa sifatu subhana ma sawah Wa qudwati wa habibi wa da'watu najah Ya Rasulullah Ya Habibullah Wa tub lana nalqahu qalbi nakiru zakiru lillah Al-Mustafa Sofi Usalla ala lillah Akhlaku wa sifatu subhana man sawah Wa qudwati wa habibi wa da'watu najah Ya Rasulullah Ya Habibullah Abad
يوما كان باكيا كنت رحيما هاديا ومعلما يبكي عليك يوما كان باكيا Wa
nafsi wa mali ya fadili rasulillahi ummi wa waladi wa mi wa ghali sumana nafsi wa mali ya ala ya Rasulullah 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 hadian wa mu'alliman yabki alaika yawmaka nabakia salam Nabi Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتنزل عن شطرا وسبشرا وسداد الكرش هيبة وقارا أنزل السماوات والأرض وتتلو الملائكة تانين وتمجيد واستغفارا صلى الله عليه والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل تزأ من فخري وفضلي إلى نهاية زمان حملي فلما استداني انطلق يدني رب الخلق ودعا الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كان البدر في تمامه محمدك يا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika
Ya Allah Ighfir li dunubi Ya Allah Bibarakatil Nabi Muhammad Ya Allah Ya Rasulullah Aghna Ya Allah Bika inna bika nas'an Ya Allah Rabbi faghfir li dunubi Ya Allah Bibarakatil Nabi Muhammad Ya Allah Bijahi ya ilahi Ya Allah Judu amali kulla mawsad Ya Allah Rabbi faghfir li dunubi Ya Allah Bibarakatil hadi Muhammad Ya Allah Wadina najas sabina Haybi nusan wa nur shan Rabbi man li nabi jahi Fi diwanin khair ila hadratin man dubirat asma'uhum al-fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ibadika yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidina al-adina al-akhirina sayyidina radiyallahu ta'ala wa sayyidina syafi rasulina ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah min hamdan syakirin hamdan yafi ni'ma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azami sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa liman syahidina wa limu'ajibina wa li jami'il muslimin. Allahumma astaghfirna syukrana taqabbal minna sanatina tajzalna khutana lina bisolihin wa sunnah al-muqarrabin. Allahumma asli ibatana fil umuri kulliha wa ajilna jidunya wa dabil akhirah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhan mursalin wa hamal malaikatil muqarrabin. Waj'alna minal ulama'il 'amilin wa min ibadikal muttaqin wa min ibadikal sholihin. Allahumma inna nas'aluka as-salata wal afiyata husnal khuluq. Allahumma barik lana fi 'ilmina wa barik lana fi 'umrina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi dhurriyyatina. Allahumma arzuqna husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana innaka antas samiul 'alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dengan tasawuf jamaah kata begini pun kita sesaran dengan salawat demikian berkah salawat atas segala keberkahan datang kita setuju berkah umuripun berkah rezeki keluarga tetapi Islam dan husnul khatimah amin ya rabbal alamin.
Atur nuwun dumateng inggih punika panitia dan dumateng inggih punika Bapak Kepala Desa atas sambutan dan penghormatan yang diberikan kepada kami dari jamaah. Mudah-mudahan ini semua senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memiliki atas nama pribadi dan mewakili dari STI Majelis Jamaah Sholawat Piluatan Kirang Agung yang kami pangapunten kula cekapi ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, demikianlah tadi rangkaian acara kita pada malam hari ini. Di sini saya sebagai pemandu acara mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, dan kepada Allah kami mohon maghfirahnya. Dan kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Nabi Muhammad.